Sistematsko suzbijanje komaraca ciklonizacija sprovodi od 1975. godine u Novom Sadu i većini gradova i opština u Vojvodini. Kadrovski i materijalno ovo preduzeće je opremljeno za hemijske i biološke tretmane, a prateći najnovija svetska dostignuća u ovoj oblasti, u saradnji sa Departmanom za zaštitu bilja Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i drugim naučnim institucijama u zemlji i svetu, koriste biološke preparate. Ciklonizacija je razvila i primenjuje geografski informacioni sistem. Zahvaljujući tome, sproveden je jedinstven projekat na području jugoistočne Evrope, sistematsko mapiranje izvorišta komaraca u Vojvodini i digitalizacija prikupljenih podataka. U teritoriji Vojvodine ima preko 30 vrsta komaraca, s tim da je nekoliko vrsta značajno sa aspekta suzbijanja. Dakle, to su vrste koje su izuzetno brojne ili prenose neke bolesti na ljude i domaće životinje i zbog toga su od značaja za suzbijanje. To su pre svega kućni komarci ili Culex pipiens koji prenose groznicu zapadnog Nila s jedne strane, s druge strane izuzetno su brojni i predstavljaju molestante, dakle smetaju nam u svakodnevnom životu. Znate, oni ulaze i u kuće i stanove i zbog toga nam smetaju tokom noći, dakle uznemiravaju, ne daju nam da spavamo i to. S druge strane, rečni komarci koje sam već spomenula razvijaju se u izlivima Dunava, oni su vrlo brojni, to je nekoliko vrsta, Aedes vexans, Sclerotatus ticticus i još samo par vrsta. To su komarci koji su najaktivniji u sumrak i u zoru, u izuzetno velike brojnosti, tako da naravno nam smetaju dok smo napolju, u prirodi, uz reke i tako dalje. S druge strane, njihova brojnost može da bude i tako velika da dolazi do uginuća, recimo, divljih životinja u lovištima i slično. Oni takođe prenose neke vrste virusa i ovde kod nas, ali te bolesti nisu tako opasne. I tretmani ovih vrsta komaraca naravno se razlikuju. Za kućne komarce, naravno i za rečne, od posebnog značaja da se kvalitetno i na vreme uradi larvicidni tretman, s tim da se larvicidni tretman kućnih komaraca radi neprekidno tokom sezone na svim izvorištima koje smo mi mapirali i dakle redovno ih obilazimo, odnosno radi se monitoring prisustva i u slučaju da se utvrdi prisustvo larvi, rade se tretmani. Kad su u pitanju rečni komarci, obzirom da su to mnogo veća izvorišta, onda se larvicidni tretmani rade iz vazduha i sa zemlje, jer prosto su i manje dostupni za tretmane sa zemlje protiv larvi s jedne strane, s druge strane radi se o izuzetno velikim površinama. Ono što je najveća razlika, to je tretman protiv odraslih komaraca. Dakle, kad su kućni komarci u pitanju, uglavnom se primenjuje tretman sa zemlje zbog toga što je on u ovom slučaju efikasniji, radi se kasnije uveče i na ograničenim lokalitetima, obzirom da su ovo vrste koje nisu naročito migratorne, dakle ne idu daleko od mesta gde su se izlekli, do nekoliko stotina metara, za razliku od rečnih komaraca koji su poznati kao dobri letači i u stanju su da pređu nekoliko desetina kilometara od mesta izvorišta, dakle praktično za njih se primenjuju uglavnom tretmani iz vazduha na mestima izleganja, dakle to su tretmani van naseljenih mesta i praktično nekakve zaštitne zone kojima se sprečava da eventualno ovi komarci koji su se tamo izlegli ne migriraju u naseljena mesta
i da bi se na taj način zaštitile urbane zone. Uzorci prikupljeni u takozvanim klopkama za komarce analiziraju se u laboratoriji ciklonizacije. Zbog specifičnih vremenskih uslova, blage zime i kiše, tokom 2014. godine je na pojedinim lokacijama bilo od 20 do 50 puta više komaraca nego što ih ima u prosječnim godinama. Nijedna godina nije ista. Ne da nije svaka godina, nego je svaka godina specifična za sebe. Imate godina kad je, kao što je bila recimo 2010. koja je ovako u poslednjih 2 decenije baš vrlo specifična, kad je bila tolika navala komaraca da i tamo gde ih nikad nije bilo, oni su se pojavili. Recimo, Beč je grad koji uopšte nema zaštitu od komaraca, jer im to ne treba, vrlo retko imaju komarce. Te godine su oni imali strahovitu navalu. Tako da su čak i zemlje gde je ekologija na izuzetno visokom nivou i gde su zabranjeni bilo kakvi tretmani hemijom, i oni su tada morali to da rade, mislim na Francusku i Nemačku naročito, i oni su to tada morali da rade, jer prosto te godine smo kod nas imali situaciju da je zbog vrlo visokog vodostaja koji je bio praćen i obilnim padavinama, imali smo situaciju da tokom čitave sezone i produženo praktično izvorišta tamo gde ih nikad nije bilo. Čak i u atarskim putevima imali smo ogroman broj, jednostavno to nije moglo da se postigne da se larvicidno istretira sve što je bilo neophodno. Pojedini evropski gradovi koji su takođe na Dunavu nemaju problema sa komarcima jer su im regulisani vodeni tokovi. Kad se vodeni tokovi regulišu tako da obale imaju odgovarajuću kosinu, tu jednostavno ženka komarca ne polaže jaja, zato što ona instinktivno zna gde može da se jaje zadrži i larva razvije u momentu kad se vodostaj podigne na taj nivo gde su jaja položena. Tako da kad se na taj način regulišu vodotokovi, onda jednostavno nemaju ženke komaraci nigde da polože jaja, a kod njih nema tih velikih izliva kao što imate kod nas na sve strane. Mi imamo, u Nemačkoj recimo se najviše radi oblast oko Rajne. S tim što oni imaju najviše rečne komarce, vrlo malo imaju kućne, zato što opet s druge strane su regulisali te kućne, nemaju vodu u podrumima, nemaju kišničare, nemaju septičke jame, sve to što mi imamo. I oni rade negde oko 103 praktično opštine na tom potezu Rajne, koji je negde blizu 170.000 hektara. Mi imamo daleko veću površinu na teritoriji Vojvodine, kad uzmemo samo Dunav i Tisu, daleko veću površinu koju bi trebalo obrađivati i mnogo više vodenih tokova koji nisu na odgovarajući način regulisani. A da ne govorim o uslovima za razvoj kućnih komaraca, koji su u stvari glavni prenosioci ovih sad novih modernih bolesti tipa virusa zapadnog Nila i ostalih. Ciklonizacija posjeduje mehanizaciju i tehnologiju za larvicidne i tretmane protiv odraslih komaraca sa zemlje, iz vazduha i sa vode. Vazdušnu flotu čine avioni i helikopteri, a za tretmane sa zemlje i sa vode koriste automobile i čamce opremljene najsavremenijim ULV generatorima. Ciklonizacija se dugoročno opredelila za ekološki pristup i suzbijanje larvi komaraca biološkim preparatima. Već nekih 20 godina ciklonizacija je strateški opredeljena da ima najmoderniji sistem, odnosno da građani dobiju najmoderniji sistem zaštite zdravlja, a ovo o čemu govorimo je upravo deo toga. To podrazumeva da ciklonizacija planira i izvodi sistematske akcije onako kako se to radi u najrazvijenijim zemljama sveta, a to znači da se težište tretmana stavlja na larvicidne tretmane, i to na larvicidne tretmane biološkim preparatom, da se tretmani odraslih jedinki izvode isključivo i samo kada je brojnost prešla neki kritični nivo, a larvicidni tretmani nisu dali 100% rezultat. Iz tog razloga mi smo pre 10 godina po nemačkoj tehnologiji izgradili najmoderniju fabriku ledenih granula koju nosi BTI preparat
i kupili smo helikoptere, hladnjače i sve ono što treba da zatvori krug primjeni ledenih granula. To u praksi izgleda tako da na osnovu monitoringa, kada se pokaže prisutnost larvi komaraca, da se ledene granule iz fabrike transportuju na teren hladnjačama, da se podignu helikopteri i da se urade izvorišta kako se komarci ne bi razmilili po naseljenom mestu. Ciklonizacija ima laboratoriju i pogone za proizvodnju preparata za zaštitu zdravlja građana od komaraca po najsavremenijoj nemačkoj tehnologiji ledenih granula namenjenih larvicidnim tretmanima protiv komaraca. One nose BTI biološki preparat, a efikasne su i pogodne za primjenu tokom cijele sezone. Ove preparate stručnjaci ciklonizacije su razvili samostalno ili u saradnji sa istraživačima sa relevantnih domaćih naučnih institucija, a dugoročno su se opredelili za ekološki pristup i upotrebu bioloških preparata. Bilo bi jako dobro razvijati i dalje zaštitu kućnih komaraca u samim domaćinstvima, jer mi nemamo pravo da to radimo u domaćinstvima, mi možemo da radimo samo javne površine. Domaćinstva mogu da budu regulisana ovim što delimo tablete. Znači, tu bi trebalo da se pojača aktivnost oko količine i načina raspodele tableta i medijskog angažovanja svih činilaca u zaštiti. To je jedno. Drugo, da se vodotokovi obrade na ovaj način, kao što sam rekao, to zna se to, postoje stručnjaci za to. To je opet nešto što će zahtevati veliki, dugačak niz godina da bi se moglo regulisati, ali treba puno para za to. To su dve osnovne stvari i naravno planirati adekvatna sredstva koja se moraju dogovarati sa stručnjacima iz ove oblasti i planirati ih na duži period. Ne možete vi raditi tendere za zaštitu komaraca na kvalitetan način svake godine. Prosto je nemoguće, zato što jedne godine je ovakva vrsta ulaganja, a druge ovakva. Jedne godine ćete možda čak imati gubitak negde, ali vi ćete ići svesno na ulaganje i na gubitak zato što znate da radite dugi niz godina i pripremate jednu teritoriju, ako se ograničimo na gradsku ili zajednicu opštine, pripremate je da ona bude na najkvalitetniji mogući način zaštićena i da u svakom momentu možete da reagujete. A za to trebaju godine, nije dovoljna jedna godina ili je svaka drugačija, svaka je specifična, a komarci, kao što znate, ne poznaju opštinske granice. Sistematskim suzbijanjem komaraca ciklonizacija štiti zdravlje preko 1 milion građana u Vojvodini. Ovo preduzeće je inače osnivač i član Evropske asocijacije za suzbijanje komaraca, Asocijacije Panonija i SOVE Svetske asocijacije za kontrolu vektora oboljenja čoveka i životinja. Yeah.